Horas halak Batak. Kembali lagi kita di budaya Batak milenial yang selalu memberikan materi-materi baru mandok hata bagi pemuda. Kali ini saya akan memberikan materi bagaimana mandok hata dari ale-ale pada saat pesta pernikahan. Begini katanya. Moratima tapal satu Tuhan dipasu-pasu do diholong ni rohana itu. Terlalu bobi dihamu. Bonana suhutun dia pada tikyo. Ima yari nauli di bulan naringgan dia pala tikyot di nama jalo pasu-pasu para bagasumma di anak kota sen bagajoro ni tuhatai merhite na musa dihamu bonan yang suhutot lai ito ison rodo hami ale muna menghadapi kokon do juju muna ima diulau pamaso-mason ni anak kota di bagasan sadarion. Kami sen horong ale-ale mangido martangiang tomat nomor 2 di Batak. Asal giat tua katiki naneng ro anak koton di nana muka pasu-pasu perbagason sebagai jor itu atai gabi keluarga Sidron, keluarga Sibuan Dame, keluarga si pasaya angka keluarga tokatiki naneng ro kasih matutu rohani Tuhan saat main kami yang nami kamu ale-ale nami dia pala titikyo digukon do juju munai maselas rohanami omma hape tabuna di nama ale-ale udang tumatokon sirang maralealin na lubienanin na matiang ina sipata molo binotto turoha sipata tikos wi ditabuni na maraleale di na masukunan ni pihita diaka paralelo teh asimo tuturan Tuhan dihamu hami na jongjong ni sonsian alale muna saat ma tangiang pangiduan nami tu keluarga na baru na membuka perkeluarga songsoni di keluarga besar dihamu na magkasutton di apalan kyo tak pula kejang benon nami soon na somal adong do tapatu pas saudi siya paralelo teh asa sono putay julu itu asetin na sopa bolak-bolak parang tung soni pe saudi susadia silan tangan nami tuhamuan nonga alale nami nomor lo de balik tuhan tama na manabay pasu-pasu asa kusam suri sono konnya puta si jolo-jolo tu satu binatang bisu ditorni binasa tujulon na rin tubuh mat di keluarga ne baron anak ne bisu dot boru nauli basa emis tabetun na pernenggoman ni dek kenamok mok plus tabu dibayar ida si pelong tuan de mata masih lu tua luhut mak keluarga nama muka parseperon di parorot sungsuni kamu keluarga besar saat disulu saat ma tumut upasat kami hatatangia hata pasu tuhamu dapana tekion sen horong ale-ale saat may horas saat jala gabian itulah sedikit hata dari horong ale-ale. Selamat mencoba horas budaya Batak milenial.